Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan area, ti Santiago, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal, kadag iti drama dito YouTube. Nang nangruna dito'y programam alagip tinapalabas. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan nga uray manon atawan tinapalabas. Padas ang nagbalin akarit kanyak gapu iti saam nga inpaay kanyak ti panawan. Agmay may saak laang nga anak. Nasapa api musay ti amak gapu iti sakit. Manipod idi saan meten anak ki asawa pay ti inak ket nagnaed kamin iti balay ni lolo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Mala, agawaam ti aggunayan ako tani aldawan. Amangan numala daw ka ama pa nag-eskwela. Wan nanang. Atoy, nagtimpla ak iti kape. Isopay laang at ilabay mo, wan. Balunam nga mintay inlambong ko nga ugot ti kamote. Isunto ti sitaam inton aldaw. Ugot ti binalon ko edi kalman. Ita, ugot manan? Ay na, anusam ka di anak ko. Tinapatag adda. Ay, wanan Sana bale. Tanoad datangdan ko itama pan makilabada, gumatangak inton malam itinaimas asidaan tayo kadalonom. Sige, nanang. Oh, adto'y mat ti meriendam inton resesyo. Linambong asaba. No kasta, awan manan balon ko a kwarta? Awanan ako. Inggatang ko ngamin iti bagas ti kakaiso na a kwartak itay. Iso nga ano sampay laang ti saan nga agbalon iti kwarta itawan. Wanan nana? Ala, agawaam nga ro ti mangan, tani, lumawagan. Adayo pa'y ti pagnaam amapan ija iskwelaan. Umuna akon arumuar, tatang. Sa dino ti papa naman akaw. Mapanak aglaba ijay ayan damadampasita, tatang. Kastaya. Wen, da kayo ngay. Apay, di kay kadimapan agiskrap ita. Ay kay mapaanak anak ko. Isumpay mo ti maganan siya kadag iti ilaw kabute kay landok. Isaganak na ba iti bisikleta. Rumarak mo tayo. Sige, tatang. Umuna ak nga rodan arumwar. Da kayon ton ti makaamo amang isir na dito ibalay. Mapanakon tapno masapa ak ang makalaba. Wan, anak ko. Mais yun dita! Mais! Yuh! Mais! Gumatang kayo iti mais! 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 Gumatang kayon! Napudot pa'y! Mais! Oops! Oh, apay nga hindi sumatan ti susuon ng mais anak kong. Nabanugak nana. Agi na natapay. Nagsakitan ti ulok anak kasusuon iti kagudwa sa ako mais. Mabiit na nga rod ta ibabakmat ti awit ko. Op. Ay, uray siyak. Nasakit matan ti sakak. Agi na natapay nga rod biit anak ko. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatang. Saan akastoy ti biyag ta ita? Ha? Nagrigat gayam at talaga no awan ti ama ti pagtaengan. Wan, talaga narigat anak ko. Iso asika, igaud mo ti ag-eskwela, wan. Di ka agsadot-sadot. Aramidom amin akabaalam tapno makaturpos ka. Iti kasta, saan kanto nga agbalin ang nakakaasi? Wan nanang, ikarik nga ag-eskwela ak anaimbag. Agbalinak to a doktor. Tapno siyak to ti mangagas kada kayo ka ni lolo. Katun anak ko. Mala,
Ituloy taman ng timag na. Barang malakot ta amin dagitoy kat makaawid tamat anasapa. Wan nanang. Mais! Mais yun dita! Kaluto ka na pudot pay! Mais! Mais yun dita! Mais! Napudot pay! Mais! Mapana ko nanang. Sige anak ko, agan-anad kay tidalan mo, ah? Wan nanang. Sa paam ti agawid inton malam, tatulungan nak amang repet kadagiti utong nga ilako ta inton bigat. Wan ka di nanang. Talaga mat nga minamasapsapak nga gawawid. Palpalagipan ka laeng, anak ko. Di kay agdanag. Masapak nga agawid. Exam mi ita. Iso asigurado ang masapa kami ang madismiss. Kat, nag-review ka matlaang? Siyempre Tibilin ko Iti amin nga aramidam, di mo liwayan, di kumararag kini Apo Diyos. Agadal ka na imbag, tapno addan to may pagpanakil mo, inton awanakon. Oh, di ba? Kabisado kung tibilin mo, nanang. Ay, pilya nga ubing. Ala, mapankakit din, tadi kakat maladaw. Sige, nanang. Ang sakbay na, arakupan ka man, pay? I love you, nanang. I love you too, anak. Laglagi pam kumaakanayon nga ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Kasta, ba't kada kayo, nanang? Mala, inkanta di kagat maladaw. Lalaingam ti ag-exam, Wan. Wan, nanang. Maragsakan lakit din ni nanang no makita na dagiti test paper ko. Puro perfect amin ko naman. Ne, apay anang gado ti tao di tabalay. Partakak pa'y timag na. Dayjay ni Lolo. Asit man. Lolo! Lolo! Ne, apay yan, Lolo. Agsangit kayo matan. Apay nga ado ti tao dito'y balay. Anya ti napasamak. Sa dino ti ayan ni nana. Sino ti... Apoke. Awanin ni nanang mo. Awanin. Imbati na to na po. Anya nga ibati. Anya ti kayat yu asawan, Lolo. Awanin. Natayan ni nanang mo. Naikagles. Kit na ito pati ulo na itibatok. Ngay sumatan. Tigapanan ti pandakatay na po. Anya, saan? Saan na pudlo day ta, Lolo? Saan? Nanang! Nanang ko! Apay ngayon bati na kami matan? Nanang! Ria, apo. Nakaragragsak kami pa itay. Sakbaya si Mrel ka kaya eskwelaan. Apay ngay akastoy mata na masang patag. Apay ngay, Lolo. Anya pa ngay ti sirbi na gito'y test paper ko. Itatawan mata ni nanang ko. Apo. Kasaluwag pa itan, Lolo. Sino pa yan ti kaduwak ita? Awan matan ni nanang. Apay ngay, Lolo. Ella, gusto na itanda pa nagsangsangit mo, apo. Di kang danag, tanda akpay mo'y. Maging kasi bibiyaga, ikare ka di ka baybayan, apo. Lolo. Masakit man,
Ngamnaskan nga aklunan tang-awanan ti inam, Apo. Nalabay nga ginggalaangan dito tinted ti Diyos, abiyag na. Tulungan kayon ang mangugas kadagiti bote, Lolo. Ay, saanan, Apo. Kabailak na ito yan. Agbasa ka kiday. Wano aramidam na kita assignment mo. Nalpasan, Lolo. Tulungan kayon. Iti kasta mabibit amalpas. Ala, ikang nga ron di makambo, Apo. Malmalpasa magkindi na. Pamagaglangan, kalpasan na, isakok mutang. Iti kasta, pick upin tulaan ti truck o may manggarang. Lolo, Oh, anday bagama po. agyaman nak, gapo iti kinaanos yo kanyak. No awan kayo laang, jak lamon. Amangan no may sakmatan kadagiti ubing agkatang-katang iti igit ti kalsada ita. Anya, sika talaga po. Alangan may, abaybayan ka. Ke anak na anak ka. Apo ko kariya. Iso nga aramidak nga ro namin nakabailak. Tapno ayuanang ka. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag tayo. Ikarik nga agadalak anaimbag. Iti kasta, makaturpusak, Lolo. Katuan na, Apo. Daita ti kasayatan nga aramidam. Ti agadala na imbag. Day tamat, ti unay-unay, day dinanang mo. Saan ka, day? When, Lolo, ag-working student, tak. Tapno saan kayo ang marigatan. Isupay ti matgadak nga allowance ko. Ken bangkita ak kadagiti pagadalan nga da scholarship na. Bareng mapili ak kadagiti maikan. Ay, wala po. Nasirib ka, Mike. Nagngangato dagiti gradom. Iso apat siya. Maikan kay ti scholar. Day, apay nagsangsangit ka nagawid na pa. Ada ka di parikot. Inoy uyaw dak ngamin dagiti kakaiskwela ak, Lolo. Ha? Ibagbagada basuraan ka no to'y balay tayo. Nakakaasiak ka no. Kaputawa ng tatang kananang ko. Ibagbagada pa'y alaklakayudan kayo kanon. Kitdandanin ti hapit yo. Kasta ti kunadaking kapok. Wen, Lolo. Ay, na yun dagita nga ubeng. Ibagbagada pa'y achiterak ka no. Isuan na nga to ti maalalak tunggal eksami. Pala, di mo latan ni kaskaso dagita tao, Apo. Ibagadalat ni kaya na nga iba nga. Di mo'y dapat patulan. Ag-eskwela ka kida na imbag. Di ka makiapapawan. Lolo. Sana bare, tasana maturog ti Diyos, Apo. Amo na, ngawan kinapudno amin, dagiti ipagpagada, may papangking ka. Sakti-saksay. Iti panagrebribiyom tunggal parbangon ka bayatang nagluluto ka. Lolo. Mala, gusto na napukwan. Basta di mo'y dapat patulan. Iti kasta, saan da karkarwan ti mangikuspil keng ka. Bay-bay ang langi da. Maumadan tumulang, Apo. Aday ta, nakaluto ako ni Tina po eh. Anya ngay nga tati iluto ka masida. Apo! Yahoo! Adan ni Lolo. Apo! Ay, anya tararabidam. Apay ang nakasasok dito kusina. Nagluto ako ni Tina po Lolo. Ay na, nagsaya tangay no kastapok. Apag gusto, anday nyawid ko sa daan ta. Dito lang aron mga nagtaramidan sa apok. Anya ngay tinyawid mo si daan ta, Lolo?
Pwede kayo na po. Wow! Ano nga rod man ang timakan ko? Ano kasta? Ikaw na. Mala, manggaw ka nga rodin ni Tinapol. Tambangan tan na po. Lolo, agina na kayo mat ngamin Saan puro trabaho? Kitaan niyo, agsakit kayon. Ay, adayo itibagis na ito po. Nasken, nagtrabaho tanusan, awang magkanan ka. Uray saan kayo palang arumar ama panagiskrep, Lolo? Amangan no kumaro tirik-rik na niyo, kat anya pa'y ti mapasamak kada kayo. Ay, di nakapakadanagan na po. Kapailag na ito. Lolo, saan kumaanatangkan ti ulo yung? Jack lakit ti kabailan no, adadakas ang mapasamak kada kayo. Unay mo laki din ti apo ko na ya. Mala, sa anak nga rodin na rumuar. Kasta ngamin Hirumbang nga aramidan niyo kat agina na. Saan na bale? Agswildo ak iti pagtrabahwak apanganan ita. Igatangan kayo iti agas inton malam. Kan gumatangak matan iti naimas asidaan tayo. Mayat ti alsam na. Gusto laang ti 5 abukal asalamaging ay nyalsam ko. Magustuhan lakit din ni Lolo to yung lutok. Mangga uak, taitulod ko iti ayan na. Nagbanglo. Sigurado nga ano ti kanan na. Paborito na kat ti inalsaman abangos. Lolo? Ramanan niyo to in lutok. Nakaturog saman. Lolo? Lolo? Agreeing kayo, tamangan kayon. Iti kasta, makatumar kayo matri iti agas yun. Lolo? Apay ngay. Kaslasan mo tan nga umang agas ni Lolo. Lolo? Tulong! Tulungan da kami! Tulong! Lolo, agreeing ka dit na, Lolo. Apay nga pati siga kat imbati nakmatan. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan tagmay sa akon, Lolo. Ninang Irene. Siyak nga rod. Kunak no din akon mailasin balasang ko. Ninang. Maya kadagos idinadamag ko tinapasamak kini Lolo. Agyaman ang Ninang. Ala, gusto dahi ta na palagsangsangit mo, iha. Ninang. Apa man amalpas ti tabon ni Lolo, itugot ka ni Jay Syudad. Agnaot kan kanya. Anya? Nalawag dinangag mo, iha. Ang kasanod ti panagadal ko, Ninang. Di kagdanag. Tasya kung ti makaamo amang ipag na itipan na ka-transfer mo. Ang paiso, Ninang. Wan, iha. Alaan kan ijay syudad, kat ijay kan nga agadal. Saan mo't anadagsan, nagiti matrabaho dito'y balay, iha. Tumulong ka lang agluto. Aginaw ka naglinis dito'y balay. Kas kasukat ti panang paiskwela kan ka. Wan, Ninang Irene. Di ka agbabain amang ibagano anya ti kasapulam, wan? Wan, Ninang. Kaya't ko nga igaad mo ti agiskwela. Numabalin, liklik ang pailang ti maki-boyfriend. Disturbo lang day ta iti panagadal mo. Wan, Ninang. Awan mat iti panunot ko ti maki-boyfriend. Talaga kayat ko ti makaturpos. Very good. Kat, agyaman ak unay kada kayo, Ninang. Awan anyaman na, iha. Kinapudno na. Imbilin na kaday dinanang mo kanyak. Iso na laang tadyak nakapan idinatay. Gaputad da aki sa Amerika. Ngamsakbay ti pan nakatay na.
nagsarita kami apagadalan ka iti kolehyo. Kasta ka din, ninang? Wen, iso nga awan rumba nga pagtanagam. Siya kung ti makaamukan ka, basta agadal ka kuma anaimbag. Giyo iho, umay kay manganan, nakasaganan tilamisaan. Wen mo, ma. Rhea iha, umay kamutin agsasango tayo na mangan. Wan, ninang, umaya kon. Partakan nyo ata ni lumami isan timakan. Wow! Nagadumatan tinakadasar amakan itilamisaan, ninang. Adapay cake, oh. Una, para iti kasagay mo dayta iha. Ha? Happy 18th birthday, Rhea Balasang ko. Hala ni ninang. Nagtaktak kayo pa'y laan. Kat no sigud mat, ajak silsilibraran ti kasangay ko. Happy birthday, Rhea. Agyaman ak unay, ninang. Agyaman ak Gio. Nawan na yaman na iha. O ala, mangantayokit din. Hello, Rhea. Umay ka kumadagos dito ospital. Ospital ko na, Gio? Apay? Naatake ni mama. Anya? Katawan pa'y puot na ngaging kaita. Diyos ko, ispalam ko maitipaggat ni Ninang Irene. Di mo ko mabaybayan, apo. Agpakpakaasyakan ka, Diyos ko. Pangaasim ta di mo baybayan ni Ninang ko. Pagimbagam ko maadagos. Tsak lakit di ka baulan. Nadadakas ang mapasamak kan ko, ana. Rhea Balasang ko. Ninang, Agsimpas ka kumawan. ha? Kalayon mo lagi pan dagiti ibilbilin tay tinanang mo. Wan, Ninang. Pasagaw unay kas iti panagipatag dayti helen ka. Husto, Ninang. Di yun pilitan tiag sao. Agina na kayo. Itikas na. Daras kayo nga umimbag. Giskwela ka dahil pag iha. Uray anya di pasamak masapol makagradwal ka. Wan, Ninang. Ikarim kanyak nga giskwela ka imbag. Wan, Ninang. Ikarikday ta kada kayo. Agiya malak Ninang. Ninang Irene. Doktor! Tulungan ta kami! Doktor! Awanan ni Mama Rhea. Awanan. Apay, Diyos ko. Anya launay tinagbasbas ulakan ka. Taapay a pinagsasaro ng madlakit din nga inala nagitipat patag ko itibiyag. Kasanuak paitan. Rhea. Kasanuak paitan. Naulpit ka. Naulpit ka, unay. Apay asyak ti makalaklang kami ti kastoy. Apay. Napudpud no nga na Diyos.
Isublim tinalam apyag dagiti ipatpatag ko. Isublim! Imo na ti inak. Kalpasan na ni Lolok. Ita, nimat ninang ko. Asino pa'y ti sumaruno, ha? Nasaysayata siya klangan ti alaam. Ngam ti kasto niya agsagsagaba akiti saam. Apay nga raramidam kanyak ti kastoy. Apay! Saan, Rhea? Di mo rumpang asidiren ti Diyos. Awan asin na kanya. Awan! Oh, agsangsangit ka manan, Rhea. Diyak lang amin malapdan ti agsangit. Nangro na numalagip ko dagiti ipatpatag ko iti bihag. Rhea. Unay matlakit din nagasgasat na. Apay nga isuda pa iti nakapasamakan ti kasjay. At day ta ka manan. Pudno ng sakit. Gamnas ka nga klo na munti amin. Nalabit. At da napimpinta sa plano ti Diyos para keng ka. Amo ka di nakaikan ti Diyos iti panobok. At di mo kabailan nga ilasat. Tiyo. Oh. At to'y ti pasbok, Rhea. Dahito'y maysa, para magkanyak. Nakitak dagito'y ti silid ni Mama. Panagkunakan, kat sigodan nga darikriknaan ni Mama. Ngam dinala ang imbang paga. Insagana na amin dagito'y para kadata. Among kati, at agi binaklaang ni Auntie Irene. Anya? Wan. Tagi binaklaang ni Mama Irene. Kasta ka di? Wan, Rhea. Sigon iti day dinanang, agbe-best friend ka no atalo ni nanang ko. Ni nanang mo, ken ni Auntie Irene. Iti na kinobyo ni nanang mo, nagsakit tinakam ni Auntie Irene. Gaputagayat daytoy iti inam, banag at inay bagbaga. Gaputa saan kat nga roda may parbang. Nagtrabaho daytoy iti abroad, iti mano atawan. Aging gaan na ilawaan mo ti inak, iti may sa pamilyado. Kat nagsiko. Iti panaglabas daw, bulan kantawan, namuan ti inak, ngadda na tagsa na sakit na. Imbilin na nga rod kinantay rin. Iso at tinagibinak. Manipo didi, kinid daw namutan ang mama, tiyawag ko kenkwana. Anya? Idinadamag na antay rin anatay ni Lolong. Nagdesisyon dahi tayo mapan ija lugar yo. Tapno mapan nakalain. Iso nga da kamat ita dito eh. Diyos ko. Dahi ta ti pudno apakasaritaan ti biyag ta, Rhea. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayang. Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane ti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdangag iti drama. Ngam iti na minsan a panagawid ko ijay balay da lolak, drama ti kanayon na adengdengan. Isu a makidengdengag akmatan kenkwana tunggal at daak ijay balay da. Dito'y kumat nga rodan a napanunot ti agsurat, tapnoy nakman mat ibinglay ti pakasaritaan ti pamilyami,
ngamok a makaibati iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi dandanin agawid ti inak manipod balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasama. Oh, Papa. Nakariing kayo kayong gayam. Kunak na nakaturog kayon. Nakaturog ka kitayan. Jak manam mo. Pakilat madlatan alalukagak. Jak maten maalat iturog ko. Isari morak. Amangan mat no gapuday tayo ti kapapanunot yo kan ni Mama, Papa. Ah, Excited kayo siguro na makakita ken kuana niya. Agasem ngamin ti dandan ni sangapulo atawa na kadanay dya abroad. Jane, anak. Ala, ibusan yun ti kapeyo. Tayong kayo maturugan. Masapa tayo pa yung agbiyahin ton bigat. Excited akmat na namang sabat ken ni Mama. Kwa. Agbati akin tong bigat, Jane. Di kayat ko asawan sa anak as sumurot iji airport. Anya? Angam apay, Papa. Adupay ngamin tinaskan nga si kaswa iji opisina. Iso da kailatan kadalulam ti mapanbang sokon ka ni Mama mo, Pangaasim taurnusan ta kumati may papankadata, Freddy. Panunutom kumamat ti anak ta. Panawan da kami kadilatan. Pasensya kan, Lloyda. Sana ko na naraksak iti relasyon ta. Kan sala ka na ita, addan sa bali nga ay ayatag. Anya? Pudno tinangag mo, addan sa bali a babae iti biyag ko. Inuray ko lang nga makaawid ka, tapno personal nga ibagakan ka. Freddy. Pala ako nagitibad-badok, kat pumanaw ako niti balay. Agdan na kami niti babae nga ibagbagakin ka. Saan, Freddy? Di mo kumamot aramidan ti kastoy kanya. Pangaasim. Pasensya ka na talaga. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Agsinatan. Aramida mo ti kayat mo. Ta aramidak matan ti kayat ko. Kasta, kabalan da kami gayam apanawan kan ni Mama, Papa. Pangasim, Papa. Di da kami kumamat panawan lata na kastoy. Ure kasanok pa'y tagpalawag. Amok ang dinakmat lang maawatan anak ko. Papa. Pasensya ka niya. Talaga ngamin nga awanan mariknak apanagayat ka ni Mama. Iso ana say-sayatan no pumanawaklangan niti balay. Kasta kadilatan, Papa. Wan Jane, iha. Sorry. Ngam addan sa bali nga ay ayatag. Angam, apay, Papa. Apay anaaramid mo ti kastoy kan ni Mama. Ita ka di pa'y taadan idadyo. Ita ka di pa'y talakay kan bakit kayon. Sa kayon to nagaramid iti kasta. Tsaka mo, basta tiyamok, saan kon nga ay ayatan ni Mamam? Papa! Sige, iha. Patuloy ako. Sikanti makaamo ka ni Mamam. Kat sapay ko ma, tadi mo ba'y anti inam, anak ko. Cherry, honey, sikati pinilik, gaputaw ubing ka. Pinanawa ko di asawak. Manipo dita, awanan makalapad iti ayan-ayat ta. Nasayaat mat nga rod, no pinanawa mong ti asawam, Freddy. Wen, saan kon nga ay ayatan ni Lloyda? Iso adatan tagdan na, ay ayatan ka unay-unay, Cherry. Ay ayatan ka mat unay-unay, Freddy. Agyamanak iti dahi ta panagayat. Agyamanak, tauray adayo nga inauna ngam sika kat inayat naklata.
nanak ngagpilpili iti lalaki apakiin na yatag. Tinapatag ay ayatan kan ipatpatagnak ti lalaki. Cherry. Kasano ak nga rodan, nukunam nga agdanatan, Freddy. Ti pagbiagak ti kayat ko asawan. Amo mati ka sa saad ko, saan ka di? Awan trabaho. Iso nga iti barlaang ni Madam Remy ti pakik extra ak. Awan na rin ba nga pagdanagam? Ado ti ornong ko. Ado ti kwarta nga aramatan ta. Sigurado ka? Uwen ko naklangarodan. Siyak ti maka mo. Okay, you're the boss. Mama, Oh, Jane, iya. aging ka di ita, kat panpanunutan niyo pailaang ni Papa, Mama. Jak ilibak deta, iya. Talagang amin ajak malipatan ni babam, anak ko. Nga oray pinasaktan da kayo itikas na unay. Jane, anak ko. Managing bubukod ni Papa, Mama. Tibagi na lang ti pinanunot na. Awan sirbi na nga ama. Kagurak ni Papa, Mama. Kagurak unay gapo iti naramid na. Agasaman, inkabalay nakit din ti babae na. Patsyak ngagsublin tumat lang ni babam, iya. Ano? Kaya tiyo asawan. Namnamaan niyo pa ilang ti panagsubli ni Papa dito'y balay, Mama. Wan, anak ko. Maaga ko numaagak. Ngamjak mailibak ti kinapod no. Ay ayatag pailang ni Papa. Nga uray kas jay tinaramid na. Katambok ngay ayatan nagpailang mat ni Papa. Iso amamati ak ngagsublin tumat lang kadata ti amam. Mama. Patsyak ang makaamiris tumat lang ni Freddy. Urayak nga urayan ti panagsubli na, anak ko. Kumusta ka, anak ko? Saan ka ba ito na nagaw-awid, ijay balay? Iso asya ko natin may dito'y balayaw. Nana. Nabuak din na pasama ka na kayo kay ni Freddy. Inistorya amin ni Jane kanyak. Di ka pa'y kanun mangmangan. Nana. Agsakit ka ano kasta ti araramidam anak ko. Awan ngamin ganas ko amangan, Nana. Ay na, pilitam ti mangan na. Iti kasta, saan ka kumapsot? Nagsakit, Nana. Nagsakit tinaramid ni Freddy. Ay, Luida, anak ko. Kasalabumtak ti barokong. Gapo iti kinasakit na. Agasam man, taimbati na kami nga gina. Sana ingkabalay ti babae na. Nagsakit, Nana. Nagsakit. Ay, masya naklaunay ijay anak talakay. Nakarupi man ti panagladingit na. Gapo iti panang panaw ni Freddy kadakwada nga gina. Uwan nga ron Kaasibot jaya anak ta, bakit? Kinapuno na nasakit ba tinakam kao? Gapo iti naramid na dya, Freddy. Lumabalin la ko maamal-malwag talaga nga aramidag. Ay, unay mo't nga binan ni Freddy. Di madlang nagpanunot mat. No kaano ang nagawi dun di anak ta. Isumot dun di panang panaw na kadakwada. Nalabit a plinano nan laita. Kagurak oray ti manugang ta, bakit? Ay, uray siyak lakay. Kagurak day jay a Freddy. Tumuknaw sa dilangit ti gurak iti day jay a tao. Halakit kanayunam ti sumarong karigi balay dalwida. Iti kasta, at damot ka sarsarita jay anak ta. Iwan lakay. Talaga kasta ti aramidag.
Kasano? Nagatang maaminan nagitikayat mo, Cherry? Wan, honey. Okay. Rumor tangarudan dito department store. Tayin tamangan iti restaurant. Mabiit lang, honey. At dapat ganyam na lipatang agatangan. Anya tayo dyan, honey? Kaya't ko ti gumatang iti baro abag. Kan baro arelo, honey. Anya? Kat no kagat gatang mo lang mat itibag kan relo may dinapanabulan. Daanan day dyan, honey. Kaya't ko ti baro. Pangan-anwam ngay kanagadya abag kan relo. Ipadawat ko kadagiti kakasinsin ko iti probinsya. Anya? Kasano, honey? Kabailam kadipay nga itad ti daw-dawata. Ay kat kabaalak honey. Ala, umay ka. Mapantamang irwari ti kwarta iti ATM machine. Okay, honey. Kat agyaman na ka. Awanan yaman na, honey. Basta sika. Mangan kan, mama. Adtoy, inlutuan ka iti paborito masidaan. Diyak kaya timangan, Jane. Saan ang mabali na di kay mangan, mama? Kitaan niyo, imresan ti bagiyo. Gapo iti diyo panpanangan iti husto. Ikabil mo lang dita. Mga anak to inton mabisinak. Sa anak pa ngamin ang mabisinan ako. Pangaasi yung mama. Mangan kayo mat. Siyak ti madandanagan gapo iti kas nangar-aramidan niyo. Agluha kayo manan. Nagkita kayo ka din kin ni Papa. Ha? Nagkita kayo ka din iti ama ang anak ko. Saan pa'y mama? Manipot pimanaw ni Papa. Saan kami na nagkit-kita? Kumusta nga tan ni Papa? Anya nga tatararamidan na ita. Mapanunot yu pa'y laang timang kumusta ken kuana. Idinto ta pinanawan na tayo lang arudan. Ay atak ni Papa ang anak ko. Amumati kinalailo na iti kanyak. Saan ka di? Kanayon na nga ibagay di ngay ayatan na. Mama. Kailiw ko na yan ni Papa, anak ko. Ay, masyanak launa yan iti anak talakay. Nakakaasing tilangana. Kimotong pa yan. Wanya raw bakit? Ay ayan na pimanunay ti magina. Ti pagdanagak, ang mga noag sakit gapoy ti sana pampanangan. Baka padanag mga rodikas jaya sa saadan ti anak ta. Manipod pimanaw ni Freddy. Kanayo na namalmalday ni Loida. Siyak man ti makisarita ti anak ta. Bareng kayat na ti mangan. Unban ngagpay sulakay. Alo ko uyam di anak ta. Bareng sika tinenggan na. Mapaspasama ken ka anak ka. Apay nga aprusam ti barokong bao. Kupit ti barukong ko, tatang. Maulaw. Sos, mabitlaan tayo bak ni nanang mau. Lucia bakit? Lucia, umay ka dito silid ti anak ta. Kartingam! Ay, Diyos ko, sapay ko batawan na kasama pasama kiti anak talakay. Ay, wanya rod bakit? Urayan ta arumwar ti doktora ng tamingken kwa na. Iti kasta, maamuan ta no apayak laat ti panagkupit ti barukong ti anak ta. Ay na, madanaga na ka talaga lakay. Uray siyak nga rod bakit? Ribuarin ti doktora ng taming iti anak ta. Umay ka, tasabdan ta ti doktor lakay. Ay, uwan bakit? Imbaglakit din. Tanay-tarayo adagos iti ospital ni Mama Lolo. Tano saan, nalabit adinan nalasatan ti pan naka-stroke na.
Wanya raw, Apok. Madagayam ka no sakit ni mama iti puso, Lolo. Diyos ka. Nalabit aga po da ito iti panangpanaw ni Papa kada kami. Apok. Dandanin makatawan asan ang nagpakpakita ni Papa kada kami. Na maging gait or-orayan pa'y laang ni Mama ti panagsubli ni Papa. Ay, agsubli pa'y nga taaya ti awanan bain nga amam. Panagpunak, sana na mapasamak day ta, Lolo. Ngamin, naragsakan iti sidong ti sabali a babae. Apok. Mama! Jane, anak ko. Tatang. Ay, yaman akta nakaringkan Lloyd, anak ka. Kumusta tirik na? Ni Nana. Sa dino ti ayan na. Iso tinapanggimatang kadagiti agas mo nga inresita ti doktor, anak. Oh, inayadan niyo, Mama. Kung ti doktor, makapadakas kada kayo ti kuti ako ti. Unyag paisaw, anak ka. Saan kumaanatang ka ti ulam? Iti kasta, daras ti panagimbag mo. Sa pulan niyo ni Freddy. Ipakaumuyokan ko na. Tinapasawa ka niya. Anya? Ha? Anya ti kaya tasawan da ito, Cherry? Freddy, apay nga da ka dito eh. O sino ti lalaki akin indarakop mo itay? Ha? Ay, kwa, Freddy. O sino da jay ko nak? Kwa, Freddy. Sumbatan nak? Sorry, Freddy. Anya ti kayat mo asawan? Sorry. Nagsinublan kaming iti ex-boyfriend ko. Anya? Pasensya kan. Ngam agwing naswastan. Ay ayatek pa'y laang gayam tinobyo. Sorry. Ngam sumurot akon kan kwa na. Saan, Cherry? Di ka kumamat mang rabak akasta, pang-aasim. Sa anak amang rabrabak, Freddy. Lipatan na kon, talipatan kamatan. Rabiin, Apo. Dakamain ka ni Lulam ti makaammo ka ni Mamam. Agi na nakamatain. Agyaman ak, Lolo. Kasanulaangan nga, hinuawan kayo ka ni Lola akadwak ang mga asikaso ka ni Mama. Ay na, di mo panunutin na itaapok. Anak may ti inam. Iswasidadaan kami amang tulong kan kwa na. Di ka madanagan na saan da kayo abay-bayan nga agina. Lolo. Nagunagmatan ti sinaay mo, Jane. Masya anak lang amin ka ni Mama, Lolo. Agasaman, tauray agsaksakitan. Sa pulan na pailang ni Papa. Ay, yak mababalaw ti inama, Apok. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ti amam. Lolo. Jak man amoy day amam. Tapay akilaat mutlatan ti kasjingay naramid na kadakayaw. Kagburak ni Papa, Lolo. Kahit anya nga iti planom, Apok. Jak tupulos sa pulan ni Papa, Lolo. Ayam kasano nga, ikat kayat mo't nga rod amakita ni Mamam ni Papam. Nasakit tinakam ko ka ni Papa, Lolo. Iso ano mabalin. Jak pailaang kayat amakita. Jane, Apok. Iso di aking basol iti amin. No apay ang nagsakit ni Mama. Iso di makagapo. No apay ang naadaan iti sakit ti puso tinak. Iso kagurgurak unay ni Papa, Lolo. Kagurgurak unay. Jane, anak ko. Anya ti aramidan niyo dito eh.
Pastrikan na kumapay, anak. Agpalawagag. Awanan ti rumbang nga ipalawag yu pa'y. Agsupli ka ni tayan ti babaim, kat di ka nagpapakita pa'y. Awan kamin ka ni Cherry. Nagsina kamin iti dayjay a babae. Ay tatanagsina kayon. Basta agawid kayo latan akas laawan na pasamak, kasta ka di. Sa dino tayan ni Mamami, iha. Kaya't ko ang makasarita. Pumanaw kayon, kat di yun sa pulan pa'y ni Mama. Jane, anak, pakawanan na kuman. Pagbabawya akong tipan ang panaw ko kada kayo. Itapay tagsakitan ni Mama, gapoy iti naramid yo. Anya, ang saksakit ni Mamam ko nam. Wan, ngam kasi din ako nakon. Pumanaw kanta sanda ka kasapulan. Freddy. Loida. Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Di yo asitgan ni Mama. Umunag ka, Freddy. Umasidag ka dito ay pangaasim. Jane, iha. Pangaasim tapastri kanak. Nas ka na makasaritak ti inam. Agyamanak. Tanagpakita ka matlaangan kanya, Freddy. Kunak no di kan makita pa'y. Sakpay nga isublik ti bulod ko abiyang. Pagawanan na kumaloy na. Amok adakil di nagbasulak ka. Sorry, bakit? Freddy. Ikarik. Di kan panawan, Loida. At dan sakit ko. Kat amangan no saanan nga agpaut pa itibiyag ko. Di ka kumamatag sa iti kasta bakit. Agbyag ka pa'y itinapaon. Agden natapay. Jenny, ha? Kasarita na kumaman. Nagkinaawatan kami ka ni Mamam. Pagkawanan na kumaanak ko. Amok anak basulak. Ngamkas na kunakon. Nagbabawya akong dayjay. Ikarik, adi kahiton panawan ka ni Mamam. Anak, ibagam laeng nun niya ti aramidag. Aramidag amin na kayat mo. Tapno mapakawan nak lang. No mapakawan na kayo ni Mama. Saan kanyak? Jane? No saan agapo ka na kayo? Saan kumamatakas tati ka sa saan ni Mama ita? Nasakit din nakam ko kada kayo. Tumukno sa dilangit tigurak kada kayo. Kadi kay tupulos mapakawan. Day tati tandaanan niyo. Siya ko ang nagpagpakaasikan ka, anak ko. Pang-asim, pakawan amon ni Papam. Punaso mo tiguram kan ko na. Kasta ka dilatan, Mama. Nalipatan niyo ka din ti panang panaw na kadatayo. Nalipatan niyo ka din ti panang pasakit na kadatayo, ha? Pudno anasaktanak iti naramid ni Papam. Ngam nagkitawan iti pampakawan. Mama. Nagkari ngagbalbaliwan ni Papam. Iso nga ikamarot iti gundaway na. Amang panagnak iti panagbalbaliw na anak ko. Amang pailaang ni Freddy, anak ko. Nasakit nga agpaiso tinaramid na. Ngam pinakawan ko lata. Nga puta ay ayatan. Kanibat patag ko unay ti amam. Kaya't ko ang mabukal man ang ti pamilya tayo. Iso apang nga asi. Tapakawan ang matan ni Papam. Pakawan amon. Kat mga baruhanan tayo, anak ko. Lagip di napalabas.
Ngaimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Winston. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Winston. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Jakmat bagbagkatan ti bukod ko atugaw. Ngem nasing petak a tao. Agisem-isem maklaang gapo tama nagbabainak. Daytoy pa'y siguro ti maysa a makagapo no apay analakayanak a baro. Aging nga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anya ngay ti planom ita, Winston, anak ko. Agsubli ka pa'y kadoy dya abroad. Pampanunutek pa'y nga rod, nanang. Napaadal mo matandang iti dua akakabsat mo. Awanan ti panunutam. Oras mo't siguro tapno asikaswamon ti bagay mo, anak ko. Ah? Anya ti kaya ti asawan, nanang? Dandan ni 40 ti taon mo. Apay no mga asawa ka matanak ko. Asikaswam matan ti panangasawam. Ha? Ninaanang met. Alangan matapilitik ti mga asawa. Kat awan met nga rod ti asawa. Ay kamangkita ka iti mabalin mo nga arman, anak ko. Apay awan aya. Awan met nga rod ti makita apakarik na iti ayat, nanang. Saan sapay ang nagpakita ti ited ti apo apara kanyak? Ay kakaanon to pa'y ngay, anak ko. Mabanan ti tawan mo. Ay ka dumteng tulat ta siguro, ananang. No talagang awan, ay kat aklonen tayon ati panagbaak ko. Awan, sige, tayo baga kininanang ading ko. Bye! Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Rowena, nanang. Imbagam ko taagawid na mo dito'y balay. Saan da makaawid? Tada trabaho na, nanang. Ay, manipod na ki asawa ti kabsat mo. Manon nga agawid dito'y balay. Ay, kit talaga akastaan, nanang. Ijay mo't nga roden lugar da bayaw Raymond dayan ti trabaho na. Kan may sa? Adayo ti lugar da dito ayan tayo. Ay, huwan ba't kit di Ay, anya nga itimbagan ni Rowena. Apay nga imawag kang ka. Kasangay ka no ni Lance Inton bigat. Agaw awis, mate. Kaya tiyo, tamapan tayo, nanang? Si kalatan ti mapan, anak ko. No iti da ito'y akinabakit ko. Ay na, jakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Ang mga numaulawak ka dyan mala ma-enjoy ti agpasyar. Sa bagay, narigat mo't ngagpaiso, napilitan nyo tagbiyahe. Ngala, siyaklat tangarudan ti mapan, tapno awan may ipagbagat ikabsat ko. Una, idaanon mong tulatan ti panang kablaaw ko iti apo ko, anak ko. Tulungan ka natin. Ay, sige man nga rod, manong. Kat agyaman na. Awan na nyaman na ading. Sa dino abanda ti kayat mo pagtugawan. Uray itilatan pinakalikod, manong. Sige, ang awan samot san bakante ijay. No kayat mo. Agkatugawtan. Ha? O sige, manong. Isun samot laangan nga agpaiso ti ayan ti bakante atugaw. O sige, agtugaw ka nga ruden. Tay kabil ko tibag mo dito nga to. Sige, manong. Kat agyaman nakmanan. Damag ko nga dagaya man sabsabo nga Winston. Ha? Asino mat nga iti nakadamagan nyo iti day tananang? Ay na, naglapayag ti daga, anak ko. Asino nga'y matinagasat abalasang asabsabo nga manakaw. Tagtagari ka din, nanang.
ibagak to, inton aklonen na kon. Ti ka di balasang anam-amaw, idinapan ka ijaayan daading mo arwena. Ay, sus! Talaga chismosa da di akabsat ko Awam mo tinakis na, anak ko. Naistorya na laing, mate. Ang lalaing ti agaram. Iti kasta, hadan tumaten manugang kau. Imbag lang akad kadwak tuma dito'y balay no kasjay amapan kayo ang trabaho. Ninana nga talaga. Ay sos, di kag kapoy-kapoy anak ko. Lumakay kan kunak manan. Masapul ang mga asawa kamitan. Iti kasta, maaw-awer ko pa'y mata. Iti agbalin nga apukukan ka. At ako makidawakan ka, Winston. Anya dayta, Joyce? Tulungan na ko, ma. Anya a klase at tulong ti kasapulam? 2 bulan nga minan adyak nakabayad dito'y boarding house ko. Kinapudno na. Papapanawan da kon dito'y. Jakmat nga minan nakabirok iti trabaho. Manipod nalpas ti kontratak iti sigod ang nagtrabaho. No kayat mo, di sumurot ka ni balay. Ijay kan ngagnaad. Ha? Saan nga taan nakababain kadagiti dadakkel mo? Saan? Di ka madanagan ta na singpet dagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ako na, Winston. Ad namanan nga ay ayatan ka. Awan anyaman na, Joyce. Pagrebengak timang tulong kan ka, gaputan nobya kakit nga rod. Nanang, tatang, iso ni Joyce, tinobyak. Agmano ak, nana. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Agmano ak, tata. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ay, si kagayam ti kanayon nga istoryahan ti anak may. Pudnaw ti ko na ni tata ang balasang kaw. Sangkay dayaw na ti kinapintas mo. Banag a pudnaw, mate. Agyaman ak, nana. Saan lang nga napintas ni Joyce, nanang? Nasingpet pay. Kang ronani ti amin, na a babae. Ay kat nagasat ka ang arub no kasta, anak ka. Launay tatang. Nay. Apay nga niya aggal-gal-gal ka, ba't balasang kaw? Ada ba washing machine? Iso ti aramadam, tapno saan ka marigatan nga aggal-gal. Saan na, nana? Basit lang matoy laba, Mabiit lang daytoy. Wanagam ka babain kan ka balasang kaw. Si kamatan ti aglablaba ka dagiti kawas may. Awan rumbang apagdanagan nyo, nana. Syakit ti ati agbain kada kayo. Ngamin, papakpakanak lang dito'y balayo. Ay na, awan rumbang apagbain ang balasang ko. Saan ko maakasta ti panunutam? Ngamin, nobya na ka ti anak may. Iso nga ibilang da kamatan kas anak may. Banag apagyamyamanak matunay, nana. Awan pa'y urnong mo Winston, anak ka. Ay kwa, at damat basitan at tatang. Apay ka di? Anya nga iti plano yo kan ni Joyce. Agkasar kayo tanay. Agdandan na kayo matin. Kurang pa'y nga minti urnong ko, tatang. Saan pa'y nga umdas daya apagkasarmi? Ay na, saan matamasapol nga ang grande ti kasaryaw? Uray jay simple lang ngamin tinapatag, agsimpa kayaw. Awan matikit di Ay, amo matan dagiti kakaroba tayaw. Nagatayl dagiti dilad Basit laabanag ang makita Ket ikandan adagos iti kaipapanan. Wen nga rod Isu ano siyak lang ti masuraw. Nasaysaya at no agkasar kayaw. Uray simple lang akalay sa anak ka. Sige, takasaritak to ni Joyce may papaniti day taabanan, tatang.
Nasapan sa unay ti kunam apa nagkasarta, Winston. Ha? Ne, apay? Saan ka pa'y kadi nakasagana ang makiasawa, Joyce? Saan mat nga iti kasta? No ti pan nakiasawa, ready akon. Ngamno da ita kasar-kasar. Uray saan sapay laang. Ha? Ne, apay ngay mat? Basta, aguray pa'y kumati kasar. Makauray mat da ita, saan ka di? Wen ngam kasanon no agsikog ka. Kut, agsikugak latan Awan mat parikot iti da ita. Ngamin, amok mat adinak panawan. Saan ka di? Katuan anya ngay aga po apanawan ka. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Joyce? Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Nadlaw ko rin magsak ni Winston. Manipod dimtang ni Joyce itibiyag na. Pudno day talakay. Nadlaw kumatlaang day ta. Inspirado pa ya. Nagsapang agaw-awid manipod iti trabaho na. Saan lang aday ta. Danda ni minalampay nga napasarabo na iti asawa na. Wan nga raud. Nadungumat ni Winston Kasla nasingpat mat ngamin nga agpaiso ni Joyce, bakit? Ay, wan. Siyak amis mo ti makapanagnak iti day talakay. Talaga nasingpat ni Joyce. Nagagatpay. Kahit nakasaritam ka din di anak ta, no kaano ti plano da pa nagkasar. Agurnong pa'y kano ni Winston lakay. Kurang pa'y kano nga minti urnong na. Sa bagay, hanggang saan matamasapol abongga ti kalaysada. Ti importante, makaaladan iti papilda. Tapno maibagamat din alegal ti panagdanada. Isumat ti ibagbagak iti anak ta. Kat kuna na mata kasarita na ni Joyce. Urayan ta, no anya tinapagsaritaan dalakay. Masikugak, Winston. Agpaiso? Wan. Yes! Yahoo! Kamaudyanan na. At danton anak ta. Yes! Ay na, pinaragsak na unay iti dayta nga imbagam. Among Joyce, jak mailadawan ti kasta unay akin naragsak ko. Manipod dimteng ka iti biyag ko. Aging ka itama si kugkan. Ken nakarkaron tupay siguro no ipas ngaymon ti anak ta. Agyaman na, Winston. Gapokan ka. Rimagsak matibiyag ko. Iti likodan ti ado arigat kan liday ang nagdaldalanak iti kalabas. Talaga siguro adata ti intuding ti Diyos para iti tunggal maysa. Nalabit akas ta, Winston. Ikarik, di kan tupulos paldaangan iti sidong ko, Joyce. Oh, at iti sweldo kita abulan, bakit? Mala, idunin mo. Agyaman nak, tamaitalak mo kanyak ti sweltom. Nga oray saan tapay ang nagkalaysa, Winston. Siyempre, mat Rombang laang mat asikati mangigam iti sweldo. Kan may sa, kasarlaang ti kurang kadata. Tapno ako na talaga nga agasawatan. Sa bagay, di kagdanag, tano siyak ti mangidulin iti kwarta. Mabibiit ta makaurnong. Naimpunak namin. Sa anak akas kadagiti daduma di ta agastadora. Nadlaw kumat nga rod day bakit? Iso at talaga anagasatak. Takas kan katinted ti Diyos akabinulig ko iti biyane. Agawid akpay lang iti lugar mi, nanang. Nagpakada ka kadik ni Winston, balasang kaw? I-text kun tulatan inton madamdama, nanang. Sikat ti makaamaw balasang kaw. Ang inton ano nga iti panagsublem. Jak pa'y amo, nanang. Basta i-text kun tulatan kin ni Winston. Sige. Awagan mo no i-text mo tulatan nga ruden ni Winston. Wan, nanang. Agan anad ka, Wine. Sapay masikong ka. Wan, nanang. Di kay madanagan. Kabailak ti bagit. Winston lakay, amangan lumabalin mo ti aglon iti trabaho.
Ha? Ne, apay Joyce. Pangan ano may ti kwarta? Kasapulan ka nung amin ni nanang ko ti kwarta para iti pang tuition ti inaudi akabsat ko. Ay kat mangkisay ka pa ilaang iti ipadpadulin ko nga urnong ta. Ay, saan ang mabalin lakay para iti umadanin a panaganak ko dayjay. Kasayam laang bakit? Saan mo mat nga ito damin? Ay saan naka-reserve dayjay para iti masakbayan ti anak ta. Aglong ka na angin lakay. Ta iso ti pabulod takin ni nanang ko. Agawidak ije lugar mi inton malam, Winston. Ha? Ne? Kaawawit mo lang iti na panalawas Ita, agawit ka manan? Wan, ta mailiwak mat kin ni nanang ko. Wan ang masikog ka. Saan anasaya at ti kanayo na panagbiyahem? Anya nga tano ni nanang mula ang ti pa umayom ditoy? Saan ang mabalin tamakumikom ni nanang ko? Di ka kadiagdanag, takabaulak pa'y matiag biyahe. Okay akla ang Winston. Bakutan ni nanang, dinan ka baulan ti agbiyahe iti adayo. Iso asyaklatan ti agawid. Kuyugan kalangan nga rod amang sarongkar kan kwa na. Saanan, syaklatan. Sayang mat ti maaldawam no aglangan ka iti trabaho. Naimbagman ta nakapasyar kayo, anak ko. Wen ata saan kayo mat ngamin ang makabiyahe. Iso ada kamin ti imay nanang. Ay nahaba nagapakaragsak unay, anak ko. Ket, ayan nga di asawa ni Manong Winston. Ay na, kanayon nga agawin di lugar da. Danda nilinawas nga agbiyahe. Ni, apay nga saan aya masikog? Wan, masikog nga road. Ay sus, matagtag ati sikog na no biyahe a biyahe. Ibagbagak mat. Angam ipilit na latamat ti agawid. Kunapay ni Manong mau akuyugan na. Gamdi na makayat. Sapay nagadayon sa tilugar da. Anya ka no ayang amin ti awidan na igjay. Mailaw ka no kaninanang na. Ay sus, bagaan yo ta itantan na pay laang ti panagbiyahe na nanang. Ibagayo ta urayan na pay ama ka anak santo agbiyahe. Amangan no matagtag kat aganak ka di na oras. Narigatan. Madanaganak nanang. Awan mo ni Joyce. Inawagam ka din? Wano tinexam? Wan, ang out of coverage mo ti cellphone na. Anya? Ni, apay nga tangay. Madanaganak nanang. Anya nga tano surutak lang ni Jay lugar da. Ang mumaya ti turturungam ijay. Kadi ka pa'y matnap-napan ijay lugar da. Agdamag-damag ak tuy jayan ananang. Ha? Ni, ada tao anak ko. Ay, amang ano ni Joyce day tananang. Mabid lang! Kumayan! Ay na, agyaman akta simangpat kan Joyce. Among ka di nagdandanagakan ka. Manong aldaw adi ka makontak. Pasensya ka, Winston. Awan nga min signal ije lugar mi. Masapol ang maibirbiro. Di ka nagbiyahiwan. Agtalinaad kan dito'y balay. Wan, Winston. Dakil nga minan ti tiyan ko. Medyo marigatan ako nga agbiyahe. Urayat latan dito'y balay ti panagpas ngay ko. Ay na, lalaki ti impas ngay mo bakit? Lalaki ti inauna nga anak ta. Nakalukluk mag nga ubing. Wan nga ron. Isumatlagayam anarigatan na anang ipas ngay kan kuana. Nagdakil mat ngamin. Wan nga ron, nakasalsalun at nga ubing. Ay, anya nga tano pagbalinag a junior? Makamu kalatan, Winston. Adamin kan kapangat dan. Sige, Winston Junior nga rod ti ipanagan ko. Pakiawat mo man ti cellphone ko, tadawagan. Ha? Sino ti awagan? Bakit? Awagak ni nanang ko. Ibagak ka nagpas ngayakon.
Ay na, kurang daytoy. Nayunampay, Joyce. Awanin nanang. Dayta na ang tiigam ko ang kwarta. Lalaingam ngamin ati dumiskarte kin ni Winston. Tangiwat yun nanang. Ang mga nuad na makangagkada kayo. Laglagi pam adakkel ti porsyento ti utang ta. Ang mga numaibalod ta, nagkapoy-kapoy ka. Wanan. Ala, agawit kayon. Ta siya kung ti makaamong agdiskitar. No kasta, si kagayam ti kadenden na ti sigod nga asawa, bro. Ha? Sigod nga asawam ko na, bro. Ni, aguray ka man. Lawlawag man ti kayat mo asawan. Siyak ti sigod nga asawa ni Joyce. Anya? Kayat mo asawan? Adan asawa ni Joyce? Wen, ket siyak ti ita. At daduang anak mi. Ang, di ka naman danagan. Sa anak nga imay ditoy, tapno agi skandalo. Awan mo't kit di plano kamang sublikan kwan. Kinapudno na, nabayagan ang nagsina kami. Anya? Dahil tatipudno, bro. Ang kita ma, di mo unay ti agtalagkan kwan. Nang runa no maipapan iti kwarta. Isu ngamin ti may sa makagapo ti nagsinaan mi. Anya? Yaw awat ko amin na sweldo kan kwana. Imbagak nga agurnong para iti masakbayan to dagiti anak mi. Nang runayin to nagadaldan ton. Ang insugsugal na lang gayam ti kwartangin intet ko. Anya? Dahil tatipod no, bro. Diyak lang mo, no nagbalbaliwan. Naumaak nga minan iti kasdyan nga ugali na. Iso nga insinakon. Damag kong ay darumda ka no. Gaputa saan ang nakabaybayad, kadagiti nakautangan na. Nasaya at matasimang patkan, Joyce. Apay kasta tilangam, Winston. Kaslam akong ungat ka man. Sino ko mati maragsakan iti inaramid mo? Winston. Apay anaglimad ka kanyak. Apay adi mo yung pagpagaakasado kagayam. Apay! Lukluk ko naglagayam. Winston. Di ka nagindidian mo. Nakasarita kong tisigod ng asawam. Kukwartaan naklaang gayam. Sana pud no dayta. No sana pud no dayta. Ayan narod ti kwarta nga ornong ko. Kun ayan ti inlon ko. Ayan nga. Winston. Pakawanan na kumano nagulbutak. Sorry. Pumanaw kan dito'y balay. Kun awan pulos ti alaam akagawaam. Agraman ti anak ko. Ibatim. Winston. Pugsatan tandaan yaman a relasyon ta. Lipatin na kon, kat lipatin kamatan. Pumanaw kan dito'y balay. Kat di kanton agpakpakita pa'y. Panaw! Diyos ko, italagpon kan kati amin. Kidawag nga'y kanak ititib ka ti paginakam. Amang sarangit ka na ito'y apandubok tibiyag ko. Sapay la ko nga, tamalasadak da ito'y amapaspasarak ita, Diyos ko. Si kanti makam mo kanyak. Di mo ko maipalubos. Ako mapuyak. Di na kami kumabaybayan iti anak ko. Diyos ko. Nasaysaya at siguro no mga sawa ka. Iti kasta, adamat ibilang ni Tonton kas pudpud no nga inana, manong. Ay na, bay amon na ita nga asawa ading ko. Ada kayo matnganti na. Wen ang may mayatlatan no adamat asawa, manong. Ay na ading ko, awanan iti panunot ko ti mga asawa. Tilangan anak ko, ti priority kitibiyag ko. Sapay adda ko maiyam amok abalasang ken ka, manong.
Ay katiyam amam lata, ading ko. Awan madakis na kat no bilang. No adda, di dumteng to lata. Basta siya, naragsaka kon. Ngamin, adda ti anak ko apang ibukbukag iti atensyon kan panawin ko. Umdasan day taragsak ko, ading ko. Daytoy mati pruweba wenno pamanaknak ko, asaan nga amin alalaki ket babaero ken manloloko. Ngamin, adamat dagiti babae alalakero ken manloloko. Isu a panagkunak ket patas laeng. No adda dagiti makuna a single mother, adda kami met a single father. Ita, dakkelan ti anak ko. Pinmusay metten dagiti dadakkel ko. Isu nga adda iti poder ti may kadua kabsat ko ni Tonton. Agad-adal daytoy kabayatan ti kaaddak ditoy balasiw taaw. Daytoy man ti padas ko may papan ken ayat. Toy pagayam mo, Winston. Ken ka pagayam, Winston. Agyamanak itiing ka panang ibinglay iti kapadasam pagayam ko. Kunada ati ayat ket kaslamet laeng sugal. No nagayat ka ket inayat da kamet swerte ka. Ngem no nagayat ka ket inkalang da ka, malas mo. Angem saan na akayat asawan amapukawan kan itinamnama. Luktam latta ti pusom nga agayat manen. Anya ti ammom, amangan no iti may kadwa nga ayat mo ket isuntumeten ti makuna akagasat mo. Alakastan pagayam, Winston, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangay.